Veliki pozdrav svima ljudi, Nemanja Games ovdje i danas ćemo snimati tutorial kako da skinete Sony Vegas Pro 11. Sve što vam treba je Google Chrome i sad ovaj link ćete imati u deskripciji. Uđite na njega i pojavit će vam se Mediafire sa ovim ovdje sad kako već da se izrazim. Ne znam, više nisam kako. Idete na download. Više puta smo mi više skidali preko ovoga nešto, neki sad ih snimao sam. Sad ja ću stopiti jedan klip dok se ovo ne skine pa ću da nastavim. Ok, kada vam se skine Sony Vegas, mislim ova samo ovo kada vam se skine, ne, idete na, ovo će vam se pojaviti, idete na Extract, da berete gdje ćete da ga ekstraktujete. Evo ja ću local disk del 10. Najbolje mi je da berete mjesto gdje ćete da ga instalirate, da to radite na isto mjesto. Evo ja sam nazvao tako i ovo, samo ovdje u Sony Vegas Pro. Ja neću da radim ponovo. Sad, kada ste ga ekstrahovali, idete onda gdje ste to radili. Evo ja sam to radio ovdje. Bolje sam ja to opet uradio, sad ću da vidim gdje mi je beše to. Evo ga ovdje. Pojavit će vam se ovako kada ga ekstrahujete. Znači to se zove Add Dinosaur kako već. Idete ovdje na 32 bitni. Evo, meni je već instalirano. Čevamo će da se pojavi samo da, sad ne, idete na, kad skinete, znači idete ovdje, pratite sva uputstva, idete next, finish i onda ga instalirate, pa najprije gdje ste ovo skinuli da tu instalirate. Sve ovo će vam se pojavit će vam se ova ikonica. Sad ako ste izašli iz ovoga, najlakše vam je možete i ovako, znači idete na open file location, pojavit će vam se ovako, idete tu i onda idete na patch 32 bita. Idete na patch 32 bita setup i onda idete ovdje patch, pojavit će vam se da nađete file, idete na yes. Sad to što se čuje muzika, izvinite, nađete gdje ste ga skinuli i stisnete na to i to je toliko. Znači onda idete samo na exit i vama je instaliran vaš Sony Vegas. Ako hoćete uđite, možete uđite odmah ovdje na ikonici i to bi bilo to, pošto ja do sad još nisam nijedan klip editovao preko Sony Vegasa, jer neki kažu da je on najbolji, ali i da je najteži za editovanje. Ja još ništa skoro nisam shvatio unutra, pošto ja sve što radim preko Camtasie. Pokušat ću da ovaj klip odradim preko Vegas Pro da vidite kako izgleda to. Evo vidite, možda će se kod vas vidjeti crna slika, nisam siguran. Evo ima tu svega i svačega. Ovdje vam se treba pojavljati te stvari. Ovdje da pišete nešto, nemam pojma. A ne, ovdje stavite video, da. Odaberete recimo neki video, sad ja ovdje nemam nikakav video. Dobro, imam moj intro, sam nemam kako da ga bacim. Evo. I sad ovako vam izgleda video kad pustite. Sad vi to možete raditi sve i svašta. Sad vi to možete da radite šta god želite, znači dobro, to sam našao. Ovo medija. Ajde nešto, radi nešto. Ok, da vidim šta sve tu ima. Ovo valjda da izbrišete, nemam pojma. Dobro, ja nemam pojma, se snalazim ovdje.
ali uglavnom jako je dobro za editovanje, barem tako drugi kažu. Meni do sada nije bilo loše, znači da kažem da je loše kao stvar nije uopšte. Dobro. Toliko za ovaj klip, ako vam se svidio ovaj tutorial, ostavite like, share i subscribe se na kanal i naravno u komentar napišite ako vam u slučaju ne radi link ili ako vam nešto nije jasno, na sve ću da vam odgovorim. I